Ku beli yepi baro syakane ke video. Kekerteng jonga de Charlie bat ngapriang sngob ha yepi syakane ke video jeng hikai. Menta hakane ke video ngin nang ngin persang bat ngin sngob thu ya kine ki khat khandai teli ki kintin ka jingya keren bakongsan jong man lagasngi haka kitin English Hindi bat khasi. Hakane ke video ngan penkela ya kine ki kitin naga English syaka Hindi bat khasi. Tesngau bah ye pei nado basdang hado bokot kan ka video kenang bapin sngau tu bah. The claim da pensep e kapor. Let's begin. In English, good morning. In Hindi, shubh prabhat. In Khasi, kastep bakman. Kenma bhaya kane haka English, good morning. Kabamud haka Hindi, shubh prabhat. Haka Khasi pat kamut kastep bakman. Good morning, shubh prabhat, kastep bakman. In English, good morning. How are you? In Hindi, shubh prabhat, आप कैसे हैं? Haka Khasi, kastep bakman, kumno philong. In English, good morning, how are you? Kabamud haka Hindi, shubh prabhat, आप कैसे हैं? Kabamud haka Khasi, kastep bakman, kumno philong. In English, I am fine, thank you. In Hindi, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. Kabamud haka Khasi pat ngaklain khublai. Kenmau bhaya kane I am fine, thank you. Kabamud haka Hindi, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. Haka Khasi pat kamut ngaklain khublai. In English, what is your name? Haka Hindi, आपका क्या नाम है? Haka Khasi, ka ei ka kerteng chongphi. Kenmau bhaya kane what is your name? Kabamud haka Hindi, आपका क्या नाम है? Haka Khasi pat kamut ka ei ka kerteng chongphi. Hang ni nga pendon kam ya ka kerteng jonga te phi phila ban pendon kam daka kerteng chongphi. The haka English, my name is Charlie. Kabamud haka Hindi, मेरा नाम चार्ली है. Haka Khasi pat kamut ka kerteng jonga kadai Charlie. My name is Charlie. मेरा नाम Charlie है. Ka kerteng jonga kadai Charlie. In English, where are you going? Haka Hindi, आप कहाँ जा रहे हैं? Kabamud haka Khasi, sha'ei phinlek. Where are you going? Kabamud haka Hindi, आप कहाँ जा रहे हैं? Haka Khasi pat kamut sha'ei phinlek. In English, I am going to the market. Haka Hindi, मैं बाजार जा रहा हूँ. Hangne lada pidei kintai te pinong kumne daka Hindi, मैं बाजार जा रही हूँ. Kabamud haka Khasi ngan lei shayo. I am going to the market. मैं बाजार जा रहा हूँ. Bat lada pidei kintai te pinong kumne मैं बाजार जा रही हूँ. Kabamud haka Khasi ngan lei shayo. In English, have you eaten? Haka Hindi, क्या आपने खाना खा लिया? Haka Khasi, phi la dabbam. Kenmau haka English, have you eaten? Kabamud haka Hindi, क्या आपने खाना खा लिया? Haka Khasi pat kamut phi la dabbam. In English, yes, I have eaten. In Hindi, हाँ मैंने खा लिया. Haka Khasi, hooi nga la dabbam. Kenmau haka English, yes, I have eaten. Kabamud haka Hindi,
हाँ मैंने खा लिया haka khasi pat kamut hooi nga ladabam. In English and you, in Hindi और आप, in Khasi भी pat, kenmau haka English and you, haka Hindi और आप, kabamud haka Khasi भी pat. In English, no, not yet. In Hindi, नहीं, अभी तक नहीं. In Khasi, am, ompat. Kenma bahaya kene. In English, no, not yet. Kabamud haka Hindi, नहीं, अभी तक नहीं. Haka Khasi pat kamut, am, ompat. In English, come here, sit down please. In Hindi, इधर आओ, कृपया बैठ जाओ. In Khasi, वन हंगने, sngoba shok. Kenma bahaya kene. Come here, sit down please. Kabamud haka Hindi, इधर आओ, कृपया बैठ जाओ. Kabamud haka Khasi, वन हंगने, sngoba shok. In English, okay. What are you doing? In Hindi, ठीक है, आप क्या कर रहे हो. Kabamud haka Khasi, to, phile ayu. Kenmau, okay, what are you doing? Kabamud haka Hindi, ठीक है, आप क्या कर रहे हो. Haka Khasi pat kamut, to, phile ayu. In English, I am working. In Hindi, मैं काम कर रहा हूँ. But lada pidei kentai te penakumne, मैं काम कर रही हूँ. Kabamud haka Khasi, nga dangtrai. Kenmau, in English, I am working. Kabamud haka Hindi, मैं काम कर रहा हूँ. But lada pidei kentai te penakumne, मैं काम कर रही हूँ. Kabamud haka Khasi, nga dangtrai. In English, I will come later. In Hindi, मैं बाद में आऊँगा. But lada pidei kentai te penakumne, मैं बाद में आऊँगी. Kabamud haka Khasi, ngan sawanpat. Kenmau, in English, I will come later. Kabamud haka Hindi, मैं बाद में आऊँगा. But lada pidei kentai te penakumne, मैं बाद में आऊँगी. Kabamud haka Khasi, ngan sawanpat. In English, see you tomorrow. In Hindi, कल मिलते हैं. Kabamud haka Khasi, sayakando yapi lashai. Kenmau, haka English, see you tomorrow. Kabamud haka Hindi, कल मिलते हैं. Haka Khasi pat kamut, sayakando yapi lashai. In English, take care. In Hindi, ध्यान रखना. In Khasi, dasumarbha. Kenmau, haka English, take care. Kabamud haka Hindi, ध्यान रखना. Kabamud haka Khasi, da sumarbha. Take care, ध्यान रखना, da sumarbha. In English, it's getting late. Let's go. In Hindi, देर हो रही है, चलो चले. In Khasi, laslem kapor. To ngin leino lane to ngan leino. Kenmau bahaya kene. It's getting late. Let's go. Kabamud haka Hindi, देर हो रही है, चलो चले. Kabamud haka Khasi, laslem kapor. To ngin leino lane to ngan leino. In English, thank you very much.
In Hindi आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Kabomodaka khasi kuble shibune. Kanma bhai kane thank you very much. Kabomodaka Hindi आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Haka khasi pat kamut kuble shibune. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Kuble shibune. Nga kerman scam ba phila yanang kat to kat ne lang ba kan ne ka video te parlok ya ka bam ta tang hang ni hi ngen sai kan do yapi ha ka wi phat ka video da sumar bhaya le de and keep on learning.